Maloi lau maali aho e ki me lere e tonga ko toa pefi fia ki tanitali ni rei ki mo tonu. Ke mo unia ngongo me le to tonga uloa ki mo iwaka e mafoki televisoni tonga ki he hoani. Wakai ko iki ngā hitara noa lalahi o i aho. To e Filipe he ekse au e whalealea i he ahonia no pele tu i la kepa ke leo leo i he se au e komiti kakato. Whamahina e ki pale miahua kawa mi likuro tonga i komiti kakato i he whalealea. O ku whai pe mohona tokonia e ngahi ako i kai whapuri anga. Pea laka i ngahi konteina e ni mangiau ko tu utamai ki tō ngani me ngahi talamu tokoni yofi i he tolu mano talumi he fuloa ko iene hoko i he aho taha nima o Sanuali. O ku to iepe me ngahi taranoa ke he anaiange whatahe me tawakai ki he whamamitaha mi malae o sipotipe fuki ki he tuunga o ea. Ko e wakai lewa eni ki he whakai ki me kautaha Pacific Timber in Hardware. Na e iai e tokanga me he whapunga kakaiko tonga tapunima e sake ke toi whatokanga iang e he whale alea. Ai langa ko ku whai e he ngaia ko anga e siasi ke uhi o ki kai whai ahanu whakaiwia whakapaanga ki nau tolu i he langa whanua mo ia ko ku nau whai. Ko ne mea eni roro tonga ia ai whimea aki i he komiti kakato i whale alea he pongpongi o i aoni. Nā ne mea, ko e whaamu ke gawe ngahi Apiako University i kai whapule anga i he patseti ko eni e potu ngau e ako. He koe langa whanua ia me langa ko kuna whai maai ka kai o e whanua. Kāna mea heni ai e ki pale mea hua kawa me liku, ke nofo pea e whemea aki i he mooni, whatatau ke whika ko osfotu i he patseti o owa e take halai ai mao e ka kai o e whanua. Ako mea pēni nā take halai ai pē, ai whanau mai e ka kai ki he. Pe he koe ke tokanga i kina e pure anga, ai ngahi ako koe ako e pure anga. Kea, whakalahi kone tā koe tolu, alaka rewa hima koe niwa miliona. Ai tokoni ai pure anga, ke ngahi ako o koe ako e pure anga. Ai au he subsidi, tahase, ke tiveti, fitungi au ke koe ulu e high school, kau ai mo isi se. O mea mena uia ke ai ke o rewa ku, o koe ke tongi ngā ke koe rea ka whakanā whala. Ka ku tongi, o ai peke tau nofo pe i he mo o ni mo hika o kuatu he estimate. E anga ke weha o mehe mai koe ke tokonia, o se ngā ko hiwa po niwa miliona i o atu he patseti ko ke tokonia. Na e toi iai whoki me toka ngaia ai whawhunga kakai o tonga tapunima ki he tunga wāhenga e kau whai ako me potu ngau e ako. I he mahina ku lahi ni i o kau ngau e o potu ngau e ako me kau whai ako ku nau mawahe mi ho nau whatongia ki ngahi ngau e anga kehe ai pure anga. Ko e tokanga lewa ai whawhunga ke wakai i a uhinga tō tonu o kuhoko ai e palopale mā koe ni, kai whai hasio ki hawhaunga ke puke ai ki nau tolu i ho nau whatongia, i he mahina ku maho inga o nau whatongia ke ako i aki ai hako tūpu e whanua ki a ka hau o kulelei. Kānai mea huakawa mi liku, ke taha eni i he potu ngāwe o kutoka lahi hono kau ngāwe, pe ko mau wahenga mālolo atu e ni ihi pe hiki atu mo ni ihi, ka ku kei tō lahi mai pē kau whai ako le lei, wha taha pē mui ni ihi me korisi wha whai ako. Au te ako e ko ngāwe ko ni toko taha se ni mangi au. O kai ke pehe ia o mau toko si, o kai ke aha kau whai ako o mea, ke nā whakahoko mau whatongia te hito. Toko taha se ni mangi au se, ai toko lahi o ko ngāwe ko ni. Tue kai ni bi, tāri mato, mau whiawhia mato, ka mao hawhai ka maalia hawhai ako. Ke hiki ata potu ngā ue, wahe te le ilo he le hanga o ngā ue i mo li toka ngā i o whanau. Ke ngai potu ngā ue ke hea pure anga. Kai a hake a, ai kau koi soa whako po o uia. He ko mea ia po, mea he kai ke mau ki lawa tāta apuni, kai ke hu mai hatoko te au ke tāu kotoa. Pe he whai atu, ai potu ngā pāanga, ai potu ngā ea ko ia, he tō lahi au pito. Ai a po mea whakanatura pe ia, witaea, aki nau tolu o mālolo, hiki atu aki nau tolu o hiki atu ki pure ea ke hapu. Ponua ke he pero hiki ata potu ngā ke. Whakakoloa atua e ngai potu ngā ko ia a ke nau ilo. Ai se takai koni pia mo se ngau e atu whaofi mo i mātua, mo i whanau. Maho i ngau pito e he tau ngai project mo i ala mea pe. E tanga tau bese ai lau koe ki he tō whatongia kau whai ako. Hake koe nau lau ke koe kongai ni, kono whingai, nau alme diploma, alu ki he bachelor. Katoa, ai kau tōan pūre, mo kau pūre tau kōsi, o pau te kia ho maska,
le whakahu le wana tō programa ai master ai USP. Ko uhinga te ke teu e tau kau whai a ko ke nau mau hatuunga whakataki, mau hatuunga whakailo, o toi le leia me sai ai pia ke tau whanau. Kai kehne to iai pe foki me ngai ka vinga ke flawe I mo ya ko ni o haki ro tonga fi me aki e komiti kakato o kau kei mo fi ma o ke toi whai via mo fi ngai aki e kau whai a ko mo mātu a I hono a ko I e whanau ro tonga e nau I api. Ko e pat seti ke a ko hiki a kia e pa angai taha wha te smale walu miliona, ai a ko e pa angai wha te smale taha miliona me he pule a ngā pe hango furu te smale walu miliona lewa, ke toko nia mi ngahi polokala mawhinga e aki mo e potu ngā e ako. E he wha te smale taha miliona I loto ai mo hono whotu uko e ni e University Whawhonua o Tonga ni. Me he whalea lea I pe o kulahi e tokanga miheni I he kau whawhonga whalea lea, ke he tunga malu mo I hawe mo ui e kau ngawe ofisa polisi, tau te whito eni ki he ni o kunau kau ngā tonu ki no tau I whaitoko ne tapu I he whonuani. Lorotonga whimea aki e komiti kakatona e hoa ki ai e whawhunga kakai o tonga tapu atu e tā o hila mo I langi whasi, a e whie mau ke whakaivia mo toka ai kina e nau tuunga malu I he teimi o kunau ngawe e tuai ki ngai wheituu mau ngā noa. Ko e toka ngā ko uhi ko e palopale mani hoko I he tā o kohosi, ai eni ngai aki ia e tō taha whaihia ai mea tau ki he kau polisi. Nei me ai atu ki taha whasi, o kutula vea ngofua au pito e kau polisi, he ukutoe matao tau ange e kau whaihia ia, pea lahi me whaihia I he whunuani. Whakakope na ko taimi ki ai hanau ngai mea malu I hange ko e nau vest ko kupure proof, e ku kai ki tau amanaki, kai ki tau lava o ilo, ko e hae mea o kuhopo he taimi o ku takai I koe ha sio aka hopo upo uri ha ku mea lere, kai tu o te ofisa polisi. Ko ka ngai mea ngau e pehe, ki tau alu me taimi, ki tau alu pea moe whakalakalaka o e whaihia, pea moe poto kone a ka whaihia ma whakaukau e nau whaihia. Tātau te whito ki e taimi kone o ku lahi o pito ai e ngau ia te whaito o kona tapu, kai umaa e ngai hia ke kiki. Ai o koe e ngahi mea o ngau ia ke kau polisi muri, hange koe nau langi ai, koe nau bulletproof vest, ko pepper spray, o koe mea taha kui ko teisa, o glava whakawaiwai ia ki ai kau whaihia. Koe tokanga pesea ki malu a kau ofisa koe ni, e koe mea ka e pau, e tahi me uknau whitaula ki e mo kau whaihia. Tātau te whitoni ki he taimpo uri, ka moe ngahi wheituu mau nganoa uknau whakahok whatongia ki ai. Rotonga ni na e mea ai e ki pale mea hua kawa mi liku, ka koe minista aia o e potu ngā we, o rotonga whaipe ai ngā we ki he kawi ngani. O si kamata whaipe ngā we ki ai, na e peki ton whai lau ki ai, he koe pāna ko koe whitu miliona illicit drugs, o I he putai pāanga ia, ka kupe ka tehan ki whatata, o si whatau mai ai ngahi te mua malu, ia ki nau tolu koe ni o ku ka polisi koe ku nau whingau haki wāo whiti ai, ka moe kau maa whoke ngai mea tau, maa mea la mea pe. Koe mō ni e hoko atu pe, tau sio koe ki he tuunga whakamate teu koe ni ai kau polisi I ātakai o ku ki whaingata ai tai limi, hange pe koe nai mea koe ni he whawhonga toa tapua mō ni a piro pe koe nge whai ai tokanga makeke ki ai. O kuhiki aki e taha te smale 5 miliona e patseti e putunga e polisi ki he tau whapanga who'ou, a ia ku kau kei mo e kau polisi whakakolo. O ku whafuafua koe toko ni mangiau whango fru maua kuna whakaunga tā maki I he putunga e polisi I he tauni. O ku toi si ipe e ngau e whakahoko ki anu whalele I e waka MV o ni mato, a ia kurotonga toho I lantoka fisi, pe au ku whafuafua I ka kato I ngā weni I he konga ki mui wiki ka ukai whoki mai lewa e waka ki to ngani ke hoko atu, ai ni fuafatongia mai kai ngai funga funua I whiwhilau aki wakatahi. Ko no whaha e ni e he sekeritani ko sirio ai waka e wā pe au tau e hau ke ngongo goia ai le te otonga me televisione tonga he pongpongi e aho ni. Alice Tupo mo I whakaiki iki. Nei pepe au tau oi hau, nei whalawatu MV o ne matohi aho ono koia e pelele tau ni ke tule aho tahataha ki fisi. Peko lotonga ni o noo I he siripa I lau toka ai waka o tali ai ke whakakato ai ngā ue ki ai. O lotonga I fisi foki ai sea ko sileo waka a e wā tupou vaia, peke e ki waka tupou whe mo I whiawhi mo I kaukau waka I toko fitu kehe ai MV o ne mato.
Ne behe sekretari koe kosili o waka a e wā pia tau o hau o mahino o ku iaia tokanga mo ho haa me ni ihi o whekau aki mo te unga koe piai ai waka mo i wai taimi koe lotonga i whisi ai. Koe lele i taha ni ai kosili o me ko mit ngā oe kuna rotonga whakalele te nimi ai kau taha waka kuna lele i taha ni koe moene ai waka o ku koe ose ne tau e tolu mo te kai ke toho e mi ane matoi Paka mai whatongia ene ko miti koe nei toko mai ke o mai o whai whatongia koe ni. Paka no mo ni o kuai ngahi palapane malahi ku hoko koe fuoroa mano tai toho me hangi tau wharea pe maha koe kai ka ke toka ngai he taimi koe ia. Ka mau ato o whakakakate whatongia koe he lawa e tau e toko ni paka palapane malahi o ku hoko. Ka koe whaamu ke ngahi ke lawa o mao hane pesete te au o pito e mi ane mato ke tau lawa whai whatongia lelei mai ka inga wai whanua e wā. Pako tui koe ne whoki mai pēa e mi ane mato, te lawa rewa ke whakakakato mo e whatungia kau taha waka, pa mo lawa tāna ke te māwange, pa te mo e māluange tau paanga, ke anga e tau whanonga au whai. Wha mālu atu ke ngai ho haa o mai, pako kore lahi atu mo lotu, pa mo motoko ni, ke tau whehu fia aki e ngau e tau whai mai wai whanua, ke halelei a e ua tu loa e ka hau. Wa lawa ke whai whatongia, pa tau hanga rewa e ki a whetonge e mi ane mato, i hatānaki o māwange, pa mo te māluange, ai paanga o whai he komiti ki he whai ano kumi hano whetonge e mi ano mato. Nani toi whamala ala ke mau inga whapaanga o kia MV o ne mato lo tonga hano toho i whisi. Ko ase ne alan ke mahina ewa ene iai. Pea koutu i pe koe tānoa ke mai whapaanga te at pe kiti tela iki pe koe area pau mea mo siripa i suwa koe paanga koe ke aman ki ai koe taha kilo fitumano koe ngau e ki he toho. Pea koe tū koe he tainimi o kulotanga whakakata pe ngai ngau e whapanga, pa kumau pe o lawa pe he kaltaha o whakakata e tunga whapanga koe ia. Pea koe tū koe he tainimi o kuosi whakakata e pe sete walo noa e area koe ia, mo i totong whapanga ki he siripa. Ai koe tū koe ni kono whakakata pe toho e ngau e koe ki konga tolu koe na lawa ki aene nai o whakakato ia pa te mau totongi whakawhoki atu lewa e pesete wanoa pa kani kakato ia e. Ai te tau whapufua e ai pene ki ova me he tāki lufitu mano. I he mea koe ni he nai me ngahi mea nai te whia mau mai me he siripa pea koutui e te ki ova si ikai i he tāki lu na au pe ki he wakilu topu ai toho koe ni ki he tō kilo. O kulotonga whai whatongia pe ai MV Maui mo i taha ngahi waka ko ia ai kau taha tō wha Ramsey i he whewholau aki o awe uta mo i pā sese ki e wā. Ka ko MV Maui o ku toki wholau tō taha pe i he wike i aho tronaki, pe o mahino pe ai kai ke wheau i he wholau tō o taha, ai Maui ai whia mau ko ia i ka inga o i whunga whanua. Ma ai ngonga leitio mo i televisone tō ngā ko Alice Tupou. O ku kei tataki mai pe he whawhunga no pele whika aua koe o wawao no pele tui la kepa whimea aki he komiti kakato. Hiria no whiri ane awhi ke ne leoleo i lakanga koe sea i he komiti kakato. Koe leoleo e ni ano pele tui la kepa i he paki koe a sea no pele vaia. I he mea a sea o e whalealea no pele whawhanua. E toki whai e wakaya pongpongi pe e whiri hatahafu o ki he lakanga. Pe e hoka tupea hano tataki i he sea leoleo no pele tui la kepa. Kono whiri ko eni no pele tui la kepa ki ni tatake whimea aki i he komiti kakato. Hiria no tuku hifo e asenita koe lao whakanganga. Ki he whahuate paanga wanoa tolu ki ngai ngawe koe ai puleanga. Mo i ngahi asenita ke hepe ai wharea lea. Kono pele tui la kepa ko minista malolo ia ki he ngowe mo i toko ni sea malolo ai wharea lea i he to'o wharea lea koe ia kua o si. Me he whimea aki ko ia i he wharea lea i peo kia e whotutu ai puleanga ke hiki lahe pat seti wanoa tolu. Ka ko paupe ki whapoto whatatau ki tunga whapaanga e whanua ko hiko e tau e waka hoko mai e ki lahi e whamole ai puleanga kai lava o whawhetau lake tu oni whaingata au puhanga tuki ai whanua. Alice Tupou moi whakaikiki. Ko e mea ia ai eiki minista paanga te tafu toma mai aki lo tonga whimea aki ko ia ai whalelea ane awhi. Ko hiku mahina ulahi ai ngahi i whatamaki o hoko mai ki tongani, pe o whea mau ia ke oua e whaingata ia ka kai o whanua o hange ko ia o kulotonga whianga ngai mai whanua. I e hili koe fuuloa nei hoko e ahotani ma o Sanoari, pia hoko mai me COVID tahiwa, kai malawa ke whaiha ma teu whi unga e whanua ke ngai whatamaki hoko mai i he kaha o. Ko i toka ngā koe hiku lahi ngai whamiri tō ngani e unau whaingata ia i hoko mai ngai whaingata a koe ni,
Pea whema uia ke hake aki I ai masiwa I tonga, neonga o te eki ke kaua tongani I ngai whanua lahi I mamani o ko masiwe siwa I anga koe toa mea fua whamamanahi ki he masiwe siwa. O kuia ngahi whaingataa ko tau whako mooni, he tau e ono, ki hongo furu koe ko tau situa mi ai. Neonga koe ngahi whakafufua ke kaha u, ka tau whakamooni tato e hoko. Hange koe a whātalo pikisea. Koe ngahi tau e hongo furu ki mua, ne mimi koe tau e wha ke e ono, pe toki hoko mai a whātalo piki. Whakatū tā maki, ke lawea lahe a whanua. I he tau e wha koe ni tau situa mi ai, mimi koe tau pe ua. Tau pe ua, hoko mai whai a whātalo piki, o ni hanga mau I whanua. Waftaha walu ko kit, wafe ua noa ko halot, pea ne kai ke whaha iloa, koe pā kone mo ngā whi, tene hanga o mau I whanua. Pea lorotonga koe asea, o lorotonga ho ulu hifua mamani, koe uhiko no oho fia, he ko viti taha iwa. Ka koe ngahi whiunu aki koe ni sea, koe uhiko e anga e tau no fo, o tau fuu lawea ngo fua apitu. Pea tau lahi, ke koe tau ngahi konga lahi monu ia whanua, tange koe tokoni, pea mi ngahi whanua tokoni, pea koe ngahi hoa ngā ue pureanga, ngahi kau taha whaka mamani lahi. Pea koe tumutumu sea koe uhi koe mawanga paanga, ko tau whamiri, mo tau kāinga, o nau mau whainga maari ngai whanua muri, ke whaihono tokoni ai whanua. Nei toi hoko atu pea ne me ake ngahi wesia koe I ngai whatamaki o hoko whaina tula mo whamamanahi ki tonga ni. Koe hanga koe ni he COVID-19 wesia mamani, pea kune wesia rewa, ai ngahi matapaa koe ia, tato te whito ke tau mau anga pa anga hanga tonu koe tak mamata, ne mahina o pito pea e ne tāpuni. Pea lolotonga koe ia sea, tau unu mai rewa, o koe pea mwe ngahi kapate o ngāpea rea whaingo fua, wheke I kei whakawaha apure anga, o kune hanga o toi wesia, ai whe whakatau aki whakatua apure anga, tātau te whito ke ngai koloa kuhu mai ki tonga ni. Mea I pesea koe koloa laitaha wesia, koe lolo. Tātau te whito ki he whekau aki koe ia ngai whanua whekau aki, pea muhono ngauhi mo fōu lolo, o kuhu mai ki whanua. Pea koe ne au mai koe ki tonga ni, o mo mea I pehe ho eki, pea mo e whanua, o kamata ke mamafa au pito lolo. Pea kuna waofi pena whi alu aki sea, pea moeanga koe ai wesia, ai ngahi koloa o kuhumai mei muri, kau pau ke tau humai. Lahi ke ngahi koloa mea toko ni sea. Pea kamata ke alu ke hiki tō, o nau totongi, sea pak mea ipe, ka pau ke alu ke olunga pa anga humai ngahi whamiri, kai hiki tō ahono totongi. Koe whainga ta, fu ke whanua. Ahono whakakakato, pe mo whakawheau, ai ngahi whia mau whakaaho. Koe mea lewa mahino ke pule anga, koe uhi, koe ngahi whaingatā koe ni kwa manaki ke hoko mai ki he whanua I ka hau, o matunga no whotu koe patseti whaluku fua e whanua ki aluhake katoa e whamole koe pule anga, o hulu ake e paanga ke laka I he waiua biliona, ai a koe ni mangau whitu tolu te smali taha miliona. Ma ai ngongoa leiteo mo televisone tonga ko au Alice Tupou. O ku whahistoria ki tonga ni e ta I malia he whanua I e fuu o whawhaua ko omi me ngai whamili toa pule anga ki tonga ni, I e hiri wai whatamaki ne hoko I ahotani ma sanua li pia pehe ki helo tonga tōko ia ai COVID-19 tahiwa vai whanua tūpola mo I whaiki ke taranoa ko ia. Ko e talamu katoa e wamano ki he tolumano ko ini, ne o maia I he ngahi konteina ni mangi au tupu. Pea au whiunga katoa hano mau inga whapaanga mo I tahani ma miliona, aia o kukalu se whai ai he pule anga e paanga e 2 miliona ni mi mau mi ngahi tokoni whaka uli a koe ni. O ka pau nei hili whaki ai te tongi tute ki he ngahi kolo a koe ni. O hange koe whamatala he pule lahi e potunga e tanak paanga hou mai mo I tute. Ko kele me te wahe iha polokalama televisone. Pehe nea mai koe ki he ahoni. Ko nea mai koe ki ahoni. Ni whiunga mo container ofa tokoni mei muri. Amerika, Australia, New Zealand, Fiji, pangapanga mo tongai whanua. Mo container ni mangeau ma valu. Ko container lahi whauri uria. Ka pau e mai whakaangataha uta koe ni o tuku kunsalote. E hake a wafu kunsalote. Te hau ki tua mo konga mawhanga. Ko e whakahae koe lahi ai ofa koe ho tau kainga tonga e na ongo I mai. Ongo I he tonga e tonga. Ongo e tonga e masiwa. Ongo e whakauwha. Ongo e whaingataya. O mai e ngai futakon lahi pehe fua mo tau kainga. Aia koe whawhafua ia.
ko talamu me ua mano ke tolu mano ofa mai ne ko na mai ngai puha ka kon ri talamu ko talamu lahi fuka uri tokoni koni lai taha ko me tokoni pe mo fangi kolo pe ke tokoni fa va Aya ka toa koni fu container ni mangau ma valu ko ini ne kalu se fa ya he pure anga tuku hau na mitana ki men over 1 million na tupu over 1 million na tupu ne kalu se fa pe he pure anga tuanga te uta ke o te mafasia hata ke o ofa ke kakai una fie mau ke o tokoni ki na tolu fa ngata ya aya ko 1 million na ko ni fa fo mahuinga fa paanga o ofa ko ni o wo fe tahani ma million na Ko e whainga mahali e o i kai ke tute ngahi toko ni ofa peheni e kakatoi he ahatong noa e mahina ni o whale iai a ke le me te wahi ke kakai mi tō pule anga no whahoko mai e ngahi toko ni koe ni ke o mai e nao ngahi ofa ki mua he ahatong noa pia ka pau e tō mui o whaputo potoangi ke li liu pa anga e nao ngahi toko ni o talafi mai ki tongani o whatatau ke tōkunga e whonua i he lolotonga ni. Lolotonga iau ku i kai ke kau ki hene toko ni whahakea ke ngahi nao langa nau whakahaisini, ko ngahi nau waka na usia me pe aukula, mo ngahi nau toko ni ki tō kanga ai e tō kakata i kai ke tō o ai tute, o ngahi nau mo i koloa koe ni, ki he awha osi o ti sema. Mai o ngongo ai le te o mo televison tonga, ko au whaifunua tō pōla. Pea ko kei hoko atu pe ahono pū ke he kau polisia ki nau tōruku iei na whilawe i tonu mo e whai tōko na tapu ta e whalau i tungani. Nei pū ke he kau polisia aho mo ni te wike ni hangu mata pule me i hifo, ai o mata pule ta o toluano mi homa me mata pule ta o fitu mi ha kami o whilawe i mohono mao ki nawa me whai tōko na tapu ta e whalau, pe he ki nau whai tōko na tapu. Na e whahoko e pukeni whafuafua ki he mei hoko e tahawa tua pō i hata ofi he kau polisia ngō mea lele na e taktaha whanonga mea e ngō whailoa i halaliku i homa. I ngawe ato e kau polisia no hua e ngō mea leleni, ne maua i hape keti maliwana fi unga mo te smale ni maua o e kalami ewa, pe he ki nau whai tōko na tapu ta e whalao. O kurotonga tauhi e ngō whailoani i he malumalo e kau polisia na toki hai whamau anga amuyange. O kukeita pōwai ai potungai polisi ke kai e whunua ki hangahe whai kiiki whio aki mohataha kone kei tufaki holo pe mao e whaitoko na tapu i tongani ke hika whainga e potungawe ke whasi sti mo ta ofi ahano toi ngawe aki o e whaitoko na tapu i he whunuani. Ko e uni o ngongo wharato whunua pia ki e hoani mo e panke langa whakararaka rea o tonga TDP. Oku i kai ke totongi ai revi i ho o vete pe whi awe ak paanga mo e panke langa whakarakalaka o tonga. Ko e whamitaha mi mala e sipoti te tau hokatu kei whahokatia e vai whanua tō pōla. Malo e rei, malo e lama mai ki o tau whare koloa PDH. Malo tau kei whi au mai koe wakailewa eni ki he mala e o e sipoti. I he sipoti whaloto whanua, ko i kuna e tonga ai metali koula i he whiau tolo shotputi e whanau whiwhine lalahi he whiauhi atelita e Oceania o lotonga whahoko i Makei Queenslandi. Nai ka mata i he ahawalo e mahina ni e toka kato ki e ahatonaki o wikini. Ko e hili ene le ko te tolo shotputi ne whahoko e whiwhine tonga ko ata maamatu ta whaiva, ai mita e tahaono poini e wahiva o laka i le ko te whiwhine Australia ko Levante su e mai. Ko e tau wanima eni a ata maamatu ta whaiva pa ka kaptenia he tima kapulu ka kai whiwhine a kolofo ou he tau ko osi, aina ne osi kuna mitali koula he whiau hi te tau pe he wanoa taha hiva, pene te kawatu i he whiau he komniweli he wanoa taha walu. Ko whahai ata mama e ne tohi he me te wha sosiale Facebooka, i gai ha pole pole pe hiksia he lava mea ko ne whahoko, ka ako awe kotoa pe ia ke whalangangi i ai eiki pe he ki he whanua ne whafungai i hono tale niti. Nā ne whamaloa ke pule o e tali da project Vanessa Heletahi e tokoni kotoa peo malawa ke whapaanga ngai whakamole o ene wholau. Nei whahai he tali da project e nau whiwhia he lava mea ko enu ko whahoko e ata mama, mo nau pōpō ki he toe ngai whanau tangata ni nau lava to whafunga e tongani i he whiau hini me tongani ai o kau kea Ronald Fotofili sione tau whiulungaki ko piuleni lātu ne humitu i halamaka pe he ke whaia koko siweni Filimone. E hile kawato ni ihi koe ni he whiau atelita e Oceania pe te nau wholau hifo ki he otumotu Mariana ki Saipeni ki he whiau si e Pasifiki pe koe Pacific Minigames o tauni ai e kamata ia i he ahata fitu o sune ni o toka kato ki he ahua ni mai pe o e mahina ni. Ka kakato ai whiau si e Pasifiki te whlawa te timini ki Birmingham, Englani, o kawatu ki whiau he komniweli ai e kamata moia i ahua valo i pe mahina ni ke toka kato i ahua valo o auko si.
Ko atamama tu ta faiva pe foki o kawatu ke whiau shot puti he whiau atelita Oceania. Kai kawatu ai whanau tangata tonga he whiau he tolo mita te au hongo fulu, ko lele mita te au, mita whange au, me mita valunge au, pe ke puna one pe ko e long jump. Koe ka katoi pe mo uni ngongo me le te o tonga ura ki me wā ki hawani ki mua koe pe tau mawai, to te wakayangi pe hin ki ngai tara no lalahi o i aho. To e Filipe he eksea o i whalealea i ha hone no pele tui la kepa ke leo leo i sea o i komiti kakato. Whamahina he ki pale mia hoa kawa me liku ro tonga i komiti kakato i whalealea, o ku whai pe mono toko nia e ngahi ako i ka i whapure anga. Pea laka i he konteina e ni mangiau ko tu utamai ki tongani me ngahi talamu toko ni ofi i he tolu mano, talu me he fuloa koe ne hoko i ata ni mao sanuali. Koe ka katoe pea mo unia ngongo me le to tonga urangi me waki he wani uge wha amu, ne au tanki le ko to pea ngahi o ngoni ki roto whani ko to pe. Wha marot he tau kei whi au mai, ka orida ni polu tele ka mo me au.